Ajmo. Evo iš ti meze ovdje malo. Često donosi ovo nož, ba ne da sudija noža ovdje. Kutak za sporni trenutak, istinita iskrena dokumentaristička filmska priča mladog sarajevskog redatelja Džemala Šabića o nogometnom vrataru Batanu osvojila je glavnu nagradu Kristalni projektor na 6. danima mediteranskog dokumentarnog filma u Širokom Brijegu. Batan je čovjek koji u stvari živi od prodaje utakmica vlastite ekipe kako bi prehranio porodicu i tako dalje. On pomalo mezi, malo pije vino, brani i tako dalje, a njegova ekipa ne zna da je on prodao utakmicu i onda tu nastaje čitav jedan kuršlus. To postaje metafora i političkih odnosa i metafora odnosa u jednom društvu, uopće to u slučaju bosansko-hercegovačkog društva. Uz pobjednički film, mnogobrojni ljubitelji filmske umjetnosti pozdravili su i ekipu filma Go West Ahmeda Imamovića, čim je filmom i završio ovogodišnji festival u Širokom Brijegu.